reka anongere ngo ikaze ukurikiye Davis Entertainment. Reka nkubwire ngo komeza ugire ibihe byiza aho waba uherereye hose, haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Nkaba nguhaye ikaze rero mu makuru ngufitiye kuri uyu munsi. Ni amakuru y'imyidagaduro ari kugenda avugwa hirya no hino kandi agezweho. Reka rero amakuru yacu tuyahere kuri inkuru ivuga ko Chris Ease na Shafi binjiye ku rutonde rw'abujuje miliyoni 10 kuri YouTube. Abanyamuziki rero barimo Shafi ubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Chris Ease ubarizwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, bari mu byishimo bikomeye nyuma y'uko indirimbo bakoranye bise Bana yujuje miliyoni 10 ibafasha kujya ku rutonde rw'abahanzi bamaze guca akagahigo. Twibutsa ko rero aribwo bwa mbere udusuye kuri YouTube channel yacu, YouTube yitwa Davis Entertainment. Wakora subscribe kugira ngo tujye tubona amakuru agiye atandukanye ajyanye n'imyidagaduro tugenda tubagezaho buri uko bukeye nuko bwije. Ni ibintu rero bagezeho mu ijoro ryo kuri wa kane ku itariki ya 4 Mata 2024, nyuma y'amezi 7 ashize iyi ndirimbo bayishyize hanze ku mbuga zitandukanye zicururizwaho umuziki. Ni indirimbo rero yakunzwe cyane mu buryo bukomeye, iracengera ahanini rero binyuze ku bantu bayirebaga ku muyoboro wa YouTube wa Shafi. Iyi ndirimbo rero yakozwe mu buryo bw'amajwi na producer Element, aho yageze hanze ku itariki ya 26 mu Kwakira 2023. Bivuze ko nta mwaka urashira aba bahanzi bombi bahuje imbaraga. Yanditswe kandi igirwamo uruhare n'abarimo Shafi, Chris Ease, Element, Junior Giti, Darani Ekabaka ndetse na Christopher. Iyi ndirimbo rero ikaba yarakunzwe mu buryo bukomeye, icurangwa cyane mu bitangazamakuru, ibirori n'ubukwe. Inafasha benshi nyine kwizihiza amasabukuru agiye atandukanye. Bigeze rero mu busabe bw'abantu biba ibindi bindi. Ni indirimbo rero yihariye impera z'impeshyi ya 2023 ndetse yumvikana cyane mu bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga zigezweho nka Instagram ndetse na TikTok. Shafi rero ubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'itangazamakuru ko iyi ndirimbo igeze kuri uru rwego ahanini biturutse ku mbaraga we na mugenzi we bashyizemo. Yavuze ko rero iyi ndirimbo yamweretse ko gufatanya ngo ari ikintu gikomeye cyane. Ati nk'uko rero twayikoze turi babiri, ati ni nayo ndirimbo dufite twembi ifite umubare munini w'abayirebye ku muyoboro wa YouTube kurusha izindi zose twakoze. Yakomeje agira ati rero bivuze ko ubufatanye bwacu bwagize imbaraga runaka. Ati abashimira rero cyane Christopher na Element bampaye igitekerezo cyo kongeraho Chris Ease kuri iyi indirimbo. Ati ni ibintu ubona ko byabaye umusaruro mwiza, byatanze n'umusaruro utari muke. Shafi rero yavuze ko yageze kuri iyi ndirimbo bigoye ngo kuko byamusabye kwigomwa byinshi, yumva inama z'abantu benshi ngahitamo iby'ingenzi. Ati ni indirimbo avuga ko byamusabye kuva muri Amerika akaza mu Rwanda kureba Element kugira ngo irangire. Imibare rero igaragaza ko kugeza ubu abahanzi 5 mu Rwanda aribo bonyine bari bafite indirimbo zabashije kugera kuri miliyoni zigera ku 10 z'abayirebye. Barangajwe rero imbere na Ngabo Medali Robert wamenyekanye nka Meddy, Bruce Melody uherutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuhanzi rero akaba n'umunyamakuru Andy Bumuntu ndetse na Israel Mbonye witegura gutaramira mu Bubiligi. Meddy rero afite indirimbo zagiye zirenza miliyoni 10 yabazirebye kuri YouTube nka Queen of Sheba yarebwe n'abantu bagera kuri miliyoni 16 ndetse na Maivo yarebwe n'abagera kuri miliyoni 34. Bruce Melody afite indirimbo Katerina yagejeje kuri miliyoni 16 ndetse na Totally Crazy yakoranye na Harmonize wo muri Tanzania. Umuhanzi rero w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Israel Mbonye akaba ifite indirimbo Nitamini yarebwe n'abantu miliyoni 15 ndetse na Nina Siri yarebwe n'abantu miliyoni 42. Ni mu gihe Andy Bumuntu we afite indirimbo On Fire yarebwe n'abantu bagera kuri miliyoni 15. Amashusho y'indirimbo Bana yafashwe na telefone ya iPhone 14 na iPhone 13 yaba ku gice cya Shafi ndetse no ku gice cya Chris Ease, hanyuma arahozwa. Nyuma rero yaherukaga gusohora indirimbo zirimo icyo wampaye, Faithful, naruguyemo n'izindi. Mu gihe rero Chris Ease yaherukaga gusohora indirimbo zirimo Inana,
Stop, Edeni ndetse n'izindi. Shapiro yatangaje ko gukorana indirimbo na Chris Easy byaturutse ku gitekerezo yahawe na Element na Christopher. Uyu Shapiro yavuze ko kuba indirimbo yakoranye na Chris Easy yujuje miliyoni 10 bigaragaza umusaruro mwiza w'ubufatanye. Kugeza ubu rero Shafi na Chris Easy binjiye ku rutonde rw'abahanzi batanu bafite indirimbo yarebwe inshuro zigera kuri miliyoni 10. Reka amakuru yacu tuyakomereza kuri inkuru ivuga ko Davido yamaze kugura indege y'akayabo nk'uko yabitangarije abakunzi be abinyujije ku rubuga rwa X cyangwa se Twitter ko yamaze kudikaho yo mu bwoko bwa Bombardier 7500 nk'uko rero abigaragaza ku rubuga rwa kampani itunganya ikanagurisha izi ndege. Ikaba ihagaze miliyoni 81 z'amadolari, bivuze ko asaga miliyari 104 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi rero ikaba ariyo ndege uyu mugabo yibitseho ya mbere kuko yari amaze imyaka agendera mu yo yari yaratijwe na se Dr. Adedeji Adakere. Uyu mugabo rero akaba asanzwe azwiho kugira amafiyeri mu buryo bugiye butandukanye, aho afite imodoka z'igiciro cyinshi. Akunze rero no kugaragara yambaye imikufe ihenze cyane, gusa mu byo atunze byose Bombardier 7500 kikaba ari cyo kintu cya mbere gikomeye kandi cy'agaciro yibitseho. Uyu Davido rero nubwo akomoka mu muryango w'abakire, aho se abarirwa muri miliyari zisaga 902, ni ukuvuga ngo ni miliyoni 700 z'amadolari y'Amerika, ariko yakomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo agire ibyo yagezeho bye. Yagize ati rero ubu akaba barirwa mu mutungo wa miliyari 128, ni ukuvuga ngo ni miliyoni 100 z'amadolari yose yakuye mu byuya bye. Ababizi rero uyu muhanzi bavuga ko ari umuntu wicije bugufi cyane kandi akagira no kwiyoroshya muri we. Davido rero akaba ari mu bahanzi bakiri bato muri Afurika batunze agatubutse, aho umutungo we ubarirwa muri miliyoni zigera ku 100 z'amadolari y'Amerika. Iyi ndege rero Davido yibitseho itwara abantu 23 habarirwamo n'abakozi bayikoramo. Ikaba rero ihagaze agera kuri miliyoni 81 z'amadolari ya Amerika. Reka amakuru yacu tudatinze tuyakomereze kuri inkuru ivuga ko rugeretse hagati ya King James na Pasiteri Presse umwishyuza miliyoni zigera kuri 38 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu Pasiteri Presse Ntezimana rero yatabaje inzego bireba agaragaza ko yagejeje kwishyuza umuhanzi Ruhumuriza King James amafaranga asaga miliyoni 38,660 n'amafaranga 100 yari yamuhaye mu bushabitsi bakoranye, ariko ntiyajya amusubiza. Andi makuru wamenya rero ni uko umuhanzi Itaha Iwacu yatangaje ko ngo ari munyakazi ahubwo ngo atari munyakaririmbo. Ni igisubizo rero cya Bruce Melody ku bamushinja ubunebwe. Uyu muhanzi rero Bruce Melody yasubije abantu bavugaga ko asigaye yarabaye umunebwe kubera kudakora indirimbo nyinshi nk'uko byahoze, bityo rero akaba asebya mu izina Munyakazi, avuga ko rero kuri ubu Munyakazi atari munyakaririmbo ngo afite n'ibindi akora. Yabitangaje rero kuwa kane aho umuhanzi nyine Bruce Melody yakoreye ikiganiro ku rubuga rwa Instagram. Abantu barisanzura bamubaza ibibazo ndetse nawe abagezaho imwe mu mishinga afite kugeza ku bafana be mu minsi ya vuba. Ahangaha aho yakomeje ko afite album ashaka kubamurikira muri uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2024. Reka amakuru yacu rero tuyasoreza ahangaha gusa ko iyi ari Davis Entertainment, aribwo bwa mbere udusuye ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubona mu makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho buri uko bukeye n'uko bwije. Reka nkubwire ngo mwari kumwe nanjye Jet, amakuru arambuye kandi agezweho agenda bageraho buri uko bukeye n'uko bwije. Ariko bwa mbere rero dusuye ushaka kugira ngo ujye ubona amakuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho buri uko bukeye n'uko bwije, ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubona buri munsi. Turabakunda cyane.